apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, si kamat gayam, te si anak ka. Anya ter aramidam dito'y balay. Di magasak lang, takayat kayo apa kumustaan nanang. Ken iyo may ko to'y basit a grocery para kada kayo. Aguray ka. Di mo ibaga ang aging gaita, kat si kalata ti agtrab-trabaho, te si anak ka. Awan matidakas na no siyak tagtrabaho nana. Ti asawam ngay, apay asaan nga isaw ti agtrabaho. Naglalaingan day tan ariko. Ay nawaw. Mangrugi kay man ngaminan nanang. Niriko ti mga awir iti anak me. Iso asyak tagtrab-trabaho. Amom te si ka ti babae. Niriko kumatag trabaho. Saan asika? Ay nawaw. Anya manan ti mapaspasamak ditoy. Umariwawa kay nga ginabigbigat. Di kay laagbain kadagiti karupa. Nay, bigbigat nga da ka dito'y balay, maribite. Apay ka, day? Ay, talaga nga awan babain day taari ko, Marilisa. Ay, nawaw. Apayan, Maray? Adda ka di inaramid, ti manugang mo, adi mo nagustuhan, Maray? Masurunak nga road, Marilisa. Iso ti lalaki. Ngam saan kit ding agtrabaho? Ni Tessie nga anak ko ti agtrab-trabaho. Saan abali taniri ko matpiman ti mga awer iti anak da ka ni Tessie. Ikunam kit day. Sadot day jay arikaw, Maray. Ay, unay kan, Maray. Asino ti sadot, bete? Asino kumapay sale? Niriko nga anak mo Ay nawaw. Kasano makapagtrabaho ni Rico nga anak kaw ket isumat ti mga awer iti anak da ni Tessie. Ay na, parikot yun day tangagabalayan. Jakon kayat ti makibiyang. Intun kwan, siyak pa'y ti mapadaksan. Agkapi ka pa'y nanang. Agyaman nak Rico anak kaw. Kumusta kayo matan ka ni Tessie? Kaya nasayahat kami Apa yan nasa lutsod jaw? Nangag ko nga men nga imarmaritis na ka ni abalayan bete Rico anak. Ay nawaw. Anya man ti marmaritis ti katugangak nanang. Sadot ka kanaw. Isuan ni Tessie ti agtrab-trabaho para kada kayaw. Nasakit siguro tinakam na. Tas si kati lalaki. Ngam saan nga si kati agbirok. Ay nawaw. Mangrugi kayo manan nga agabalayan. Napagsaritaan mi ka ni Tessie ti maipapan iti day taabanag. Amuyo mat adakkel ti sweldo ti asawak iti pagtrab-trabahuan na. Iso di na kaya ti agresign. Wen ngam sabali nga rod ti sao ti katugangam a babae anak ko. Di ulat ni kaskaso. Tinapatag. Nasaya ti relasyon mi ka ni Tessie. Ay saan anak? Jak ipalubos nga isi-isiun na kati katugangam a babae. In-unfriend naksamo ni Sally iti Facebook. Ay kasano ko adi na kaayan friend ti abalayan mo. Kumkumpurmi mating ka ipupaws, bitay. Tiyawanan baeng? Apay ayang kami na napudot ti ulom iti abalayan ta. Ay basta, kagurak day di asalay. Numabalin lang tagpili iti abalayan. Ay, si kakidi mo. Daya mo kasta. Sa may sa. Panagkunam ka di kaya mo ni abalayan salay asi katagbalin nga abalayan na. Ay nawaw. No apay ngamen aday jay pay laeng met-ari ko ti pinili ni Tessie nga anak ta. Amam anya. Sikat ti ayan ti parikod. Saan ta kuman ang makibiyang iti biyag di anak ta.
Saan tamit nga amo? Noon niya tinagsaritaan da nga agasawa. Tinapatag, responsable nga asawa ni Rico. Kundi nakabkabilan ka nakta. Responsable ayamot ama ko na tikas di alalaki. Di na mo tiyag sapol iti kwarta. Mapanak gumatang iti si Daon tayo, Rico lakay. Ay, siya kun Tesi, bakit? Asidag lang matitirsena. Siya kun. Di off mo ita. Iso arong ba nga ginanaka? Siya ti mapan gumatang. Sa nabalit nakaturog mo ti anak ta. Saan kan samatan nga ginin na nalakay? Makapabanog mat lang, ti trabaho dito'y balayan niya. Kabalak mo bakit? Alas ta siya kun ti mapan. Agyaman naklaunay lakay Uray no kas dyan ni nanang kat nasaya at kalata kanya. Sige, di mo't. Noon niya man ti issue iti nagbaetan, nagiti dadakkel ta. Issue dalatan Tinapatag ka naragsak tayo. Husto tinangag mo, Marilisa. In-unfriend nak ni Sally iti Facebook. Ay nawaw, bayam ata Facebook namit nga road maray. Ay na, talaga masurunak iti dayjay nga abalayan ko. Kadagiti amin nga abalayan ko, isulaang ti kasta. Nakita nga ti inpos mo idi na minsan nga aldaw. Madlaw ani Marisali ti patpatamaam. Wano, napasagidan iti post ko. Iso nga in-unfriend nak iti Facebook. Pudno mga may, sadot ni Rico nga anak na. Ay nawaw, aglablabas kan saan maribite. Anya? Real talk laang maray. Kat no awan pa'y nangag ko ariklamo ni Tisi nga anak mo iti katugangan na. Ngamsi ka. Ay na, nagadon tinangag ko ariklamo miti abalayan mo. Saan nga taas si kati ayan ti parikot maribite? Da kayo mati masalaw ko nanang. Sa di nung tinagapon niyo. Che! Ay, kaslaban trip kayo pa Apay ka day? Amaw si Rico. Manakibiyang ka talaga. Agpadpada kayo itinam. In-unfriend nak iti Facebook. Kat awan mo, ter aramida kwa na. Pwe! Ninanang met. Ay di nakaw-awagan itinanang. Ni Tesi ti anak ko. Saan asika? Anya nga roti kayat yo ayawag ko kada kayo. Ante uno nana. Anya? Nasalaw ko ni nanang itidalan itay. Bakit? Sa di naman ang tinagapuan na. Diyak mo. Ngayon kasla maditimod na. Makaungot pa'y kanyak. Nagapo siguro man ang itiayanti kumari na Anya man ang tinbaga ni nanang kan kalakay. In-unfriend ka no ni nanang iti Facebook. Ay, kat man ano ko ma, no in-unfriend na. Ay, nawaw. Big deal lang amin kan kwa na. Una yan, dagita nga gabalayan. Diyak man na mo bakit? Ngam nagpudot man ti ulo na kada kami ka ni nanang. Bayam, kasaritak to ni nanang. Saanan anasaya at tikas tang aramidan na. Talagamat ni nanang Ay, Jack man mo iti idam tisay. Aglablabisan. Ay, nawaw. Nagadukat nga isyo na iti asawa ko na ya. Kasaritam tumangki di anak ko. Wan ano dumangag kanyak tatang. Padasim lata. Nakababain nga minin ka ni abalayan salay. Ka ni Ricaw. Ang mga no panunutan da akan kanunungak ti aramid ni nanang mau. Sa dino nga ron ti ayan ni nanang ita. Napan iti ayan ti kayem na. Siguradaw, ay, aduman ang ti istorya na ijay. Ay, una yun ni nanang. Agar aramid manan iti pariko. Ay, naibag man na panunot mo ti umay pumasyar dito'y balay, Rico anak. Nanang, pudno ka day? Ay, nawaw. Tiyan niya, anak ko. Apay pudno nga inyan friend nyo ti abalayan nyo? Basta una ti unga na. Apay ka nga inyan friend nyo. Kawam mo ti dakas nga aramidan na kada kayaw, nanang. Ay, apo.
Painosinti man na ni abalayan bete. Anya nga awan, kat no nagano ti ipopost na iti Facebook na. Sabay sa, lukas ta nga agsabat kami, nagadua sa una. Uray lamay babainak. Ket masapol ayang ayan, friend Joe. Ay nawaw, anya nga ron ti kayat maori ikaw. Makipinungot akin kwa na. Anya ka no ti pagsaksakitan tinakam mo kanya kabalayan bete. In-unfriend ka lang iti Facebook. Big deal matenken ka. Apay nga main nga in-unfriend nak. Awan mo tidakas nga aramidakan ka. Painosente ka pa'y laang mat. Anya nga awan. Kat no nagadaw ti ipopost mo. Nagadupay asaom. Ibagbagak laang ti marikrik nak. Basol mo mutin numasaksaktan ka. Oh no. Kaya't mau, taitad kumatan kan ka ti password ti Facebook ka. Ay, saan ko apagin interesan ti Facebook mo, salay? Malagayam. Apay nga rod anagado nga isyom iti biyag mau. Ay na, makauma ka. Ay na, Pare Andres! Pare Andres! Oh, Pare Andres! Ay, apay! Ay na, dagiti agabalayan, pare! Ay, anyat na pasama! Ay na, agap-abada, pare! Kasla aglaban da pa yan! Anya? Pasardangak kumaidang, mabutangak mat. Amangan no siyak tibugbugan da. Sapay napudot da adwa, pare. Ay, nawaw. Ay, talaga mangibabain day tabitay. Ay na, mapan mo man kitaan ida, pare. Amangan no agkinabil da. Bayam, makita na. Anya ko matilaban ni Bite ko nagdakkel ti bagi ni abalayan salay. Anday ka! Anday Abay, nan ano ka? Ha? Ay, anday, tiawanan bain asalay. Anya nga ita. Pinatulan dakan. Ay, nawaw, kasla naragsak ka pa'y si ka, Andres. Kasano nga bain? Kanayon mo nga idadaw ni abalayan salay. Uray ti panangian friend na ken kay ti Facebook ay na-issue ken ka. Anya nga ita. Ay, nagsakit lang arudan ti bagbagay. Kastapay mo ti bagam. Pag nakbam da ita. Anay. Apay nga may nakaguruguram ni abalayan salay. Ay nananang, di kay mabain. Iti kas tangar-aramidan nyo. Dayjay asali tinangirugay. Tese anak ka. Ay nawaw, di kay aglibak nanang. At dati in-send da a video kanya kat nalawag ada kayo tinangrugi. No apay ngamin nga inpungot yo. Nuwan takom-komporme mo ti bagbaga na. Tidakas nga ugali yo ti makagapo no apay nga in-unfriend na kayo iti Facebook nanang. Nakita kami ti inpupost yo may papan iti asawa ken iti inana. At daya din nakamat ko anagan. Awan mo. Wen, awan ti di nakamat yo anagan. Ngam madlaw latamet no asino ti dakdakamatan yo iti dayjay a post yo. Kantap no ibagak ken kananang. Saan asadot ni Rico nga asawak? Ha? Napagsaritaan min ti may papan iti panagtrabaho. Kinapudno na, siyak ti nagpakpakaasi. Ano mabalin, iso ti mga wir iti anak mi, ta siyak ti agtrabaho. No kasta. Kamali ti pampanunutan yun, anang. Iso mabalin ka di? Agsardeng kayon amang padpadakas iti manugang ken abalayan niyo. Ngamin, maapiktaran ti relasyon mi ken ni Rico iti kastangar aramiden niyo. Hustaw tinaybagan iti say nga anak tabitay. Iti kastangar aramiden niya nga gabalayan, mapiktaran da ka ni Rikaw. Apay kaya mo nga agsinada nga gasawa. Saan, Andres Lakay? No kastangar nagbalbaliw kan. Sardengam ti mangpadpadakas, iti manugang mauken ni abalayan. Ay, No kasta ti aramidam di awan tunti gulo. Awan tunti parekaw. Kang runaan ti amin, malaganan ti rikna, bakit niya. Narigamay, no, guruguram ti padam a tao,
Aga pulang iti pride mo, bakag. Binaybayam ko malatan ni abalayan mo, nanang. Jak ba gamin malapdan ti bagi kri ko anak ko. Amok asaan asyak ti kayat na nga abalayan. Namnupay kasta. Irespeto na latta kumamot ti kinatao tayo Saan aday ta mapanmang padpadakas kanyak ti paglaingan na. Maawatan ka, nanang. Ngamiti kasta kayo na ramedyo, sus, dumakkel ti gulo. No ireklamo na ka ni Kapitan. Okay lang. Sumago ka. Dayta ka kami. Agpada kayo tumang agabalayan. Agpada kayo pride. Naragsak kami ka ni Tessie. Ngam iti kasta nga aramidin nyo. Problema mo ti sumangsang bay, nanang. Ha? Dayta kiti ti pakpagita yun iti apo ko yaw. Sapay birthday na inton umay alawas. Kita nyo ang mga nagpinungot kayong tuki di nga agabalayanag. Kasangay ti anak mi kaniri ko inton umay alawas, nanang. Kat imbitado kami kadikin ni Tatang Mau, dahil si anak ka. Ni tatang laang ti imbitado. Apay ngay. Amang ano agtumpong kayo manan kini abalayan mo. Kat agpinungot kayong tumanan ijay. Nakababain, nanang. Ay saan nanak ko? Siguraduan nyo lang nanang. No kasta, mabalin ko ti umay. Wen, ngam siguraduan nyo nga awan mapasamak agulo. Diyak kayat amadadaal ti espesyal nga aldaw ti anak ko, nanang. Gapula ang iti pride yo nga agabalayan. Sapay lakuma, tamapakawan na kadagiti nagbasulak, abalayan salay. Pasensyakan abalayan. Ay, uray tsakmat abalayan bete. Ay, pasensyakan no nadanog ka. Ay, basol kumutlaang abalayan. Isuasan ka mapabasol, tasyak tinangirugay. Ada merienda iti unag, nanang. Mapan kayo mangalan, mabisin kayo. Madamdaman to, nanakaw. Kitain nyo Amangan no agpinungot kayo manandita. Ay, saan, Auntie Say? Nagpinakawan kami, iti inam. Husto tinaibaga ni abalayan sali, anak ko. Saan mi adadaulan ti special nga aldaw ti apo ko may. Ay, nawaw! Dagiti ina ti makuna asilaw ti pagtaangan. Agbalin tayo nga rot kuma apagwadan. Saan kat ada tayo ti mangirugi ti saan apagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.